Hi guys, today ngiyanithatha bafethu kwijeni yimi lana ke ndihamba no-Ayanda nepartner yami. We going to cut inwele zakhe because asithandi azikondle. Namhla zi-15 so tomorrow zi-16 and iy'ngane kumele ibe right. Niyayibona leyo nto leyo. So as abazali kumele sibe responsible. Yabo. Nazibona zakhe nje azijabulisi nje sidalo nje yabo. So I was like, okay, let's go to Viva Salon. Abaningi abahlala eThembisa bazoyazi Viva Salon. So we took ingane khona ke for ukuthi ahambe yenza ikhanda azoba right. Uyayibona leyo nto. Hayi lana sisahleli lana ke akazwani necamera kubhuti akayithandi camera but ke elinye into athanda dlala i-1 esitulweni make egundwa because uyakhala so mama comment ahlale naye ke yabo because mengengcoliswe insizwa phela awu ngeke yabo hayi ke bahleli naye ke lapha yana bayamenza ke lapha abantu bafaka into zakhona lezi ukuthi inwele zingangeni ezimpahleni bazokwazi ukuthi bamgunde kahle uyayibona leyo nto hayi ke lana ke yagunda hayi nakakhali yena into engithandayo ngaye akakhali hayi khali insizwa yamadoda hayi alikhali iqhawe lami belihlale nje lithule nje but kubanzima ke mase bemtrima la emasayidini kubanzima kakhulu lana ke besathi bayazama bambrasha ke lana ukuthi azokwazi ba right ayibona leyo nto baza naye kahle umfowethu yabona bamfake neheart la phezulu umama wakhe ke lo yeheart uthe ufuna umfake iheart abazali okay no problem guys yabona umfowethu uthi hayi jabulile intwana yami yazi 16 ngomso but ayiko aware ukuthi 16 ngomso but thina as abazali si aware ukuthi 16 ngomso kumele be grand yayibona leyo nto kumele be grand intwana yami ake bambrasha ke lapha intwana yami ukuthi be grand intwana yami yabo amasejabulile because yabona manje abasaqhubeka kakhulu bayenze lento yabo le because mesifuna nokhala yabona ujabulile ke lana ke angismayilela lapha yana yambona ukuthi nanti seniqedile manje yabo elimekekhala phela la yana lapha nofela akhuza athi ungakhali ndoda yabo because ingane emela kuyigqugquzele lezi insizwa ukuthi insizwa ungakhali indoda ayitefi indoda emela iqine yayibona leyo nto imela indaba zayo. Hayi lana ke sekemuhle lana yambona ukuthi awujabule over manje yambona sekemuhle lana intwana yami senswimbu baje yebo sitswembu intwana yami yayibona leyo nto sokuthi isibhawu intwana yami lana yayibona ukuthi kusasa intombi zenu ezabantwana benu basenxakini intwana yami yabathatha bonke bathatha boy hayi abathatha boy so nanizwela guys usho ukuthi nonke ezabazali kumele nihleli aware ukuthi intwana yami yeza ukuthi abantwana benu abamantombazana yayibona lona intwana yami manje yayibona ukuthi yazi iqondile yabona insizwa avele eqondile nje yazi no ready for anything yayibona leyo nto. So I was like okay yabona manje mawukanjena ke ufuna ucwela outfit yakho yange-16 ngeliyana ke so ngizon-update nakusasa guys ngizophinde post enye vlog lapho ke intwana yami izigabhele i-16 yayibona leyo nto because intwana yami kumele ihlezi grand yabo wenzela ukuthi nentombi izohlezi on yayibona leyo nto ngiyithanda insizwe eyishimane mina cha ngoba nami zangakho ngiyishimane mina ngathanda izintombi ngisesemncane namanje nje yabo just ukuthi manje umuntu sekekhulile ke angi-entertain into engenangqondo but intwana yami ngifuna inyathela lapho inyathele khona ikwazi ukuthi ikhule nayo yayibona leyo nto ikwazi ukuthi kuwulova ke lana kuhleli la umile la busy uyazicabangela usuke uyathanda ucabanga into ezingeke intwana yami but ke ayihluphi yona but intwana yami ke lena-ke at the same time akayithandi camera yayibona leyo nto akayithandi camera so ifeni necamera nje ehleli lana at the same time simele ukuthi umama akhe aqeda ubhadala because makubhadala yena namhlanje uyabo so sihleli-ke na ukuthi makaqeda ubhadala wenzela ukuthini soshaya umashi yayibona leyo nto because konke sokuhambe kahle-ke yayibona leyo nto ke hayi samile-ke lana-ke sisenjalo-ke yabona intwana yami yena yayitshilekishile ayijahanga yimi just le ukuthi manje yazini mshaya le video because ngifuna intwana yami benze uyembu and intwana yami be on standard yayibona leyo nto because levels guys levels ingena kwelinye izinga intwana yami manje yayibona ukuthi azini yashisa ithi intwana yami ayingeke bafana yabo baze bakhala mamphumana abaningi ngolo taxi yaphi intwana legcuyi hard taxi intwana yami le bafisa le ndlela kuyo ake lana-ke sesimile and thazini sidlule kwenye indawo phaa bathenza khona inyama ebomvu sithi sithenga inyama ebomvu nepapa laphayana yabo
Ke sesiqedile ke lesi siyahamba siye endlini ke manje guys. Lana ke usuku lwethu ngolumnandi samsubhoya yogunda at the same time sadlula sathenga nokudla ukuthi at least sikwazi ukudla yabo lonto le, because sometimes isisu yasazi novele sigoloze nje guys yabo, but ambona i-confident yakhe ayifile intwana yami, yasifila blind yayibo leyo nto. Ayike bye guys, yimi lona-ke inkabi vele-ke yabona yahamba lana nenkabikazi yayo neqhawe elincane lapho yayibo leyo nto. Mase siyahamba bafethu, siyalivala ivlog leli bafethu, uyabona-ke nizama ukuthi makakhuluma, akafuni ukukhuluma intwana yami, into yakho nxa poison asiyivale intwana yami, asebesibhizi khuluma kakhulu. Hayi nkosazana ikhathele nokukhathala naye, bye guys.